پنابری روجاوای کردستان یکولی کامپا گورگوسکی دمینن دریا ورزشی را هول ددن ایش و آزارین خواه سفک بکن. وکو چاوا خونا هر یاریزانکیه خواه بگینه آستکه بلند بشدار بوین و یاریگه جی دوی خونه دادجین. اف یاریگه ها توپی پیا آنجیره تیگوتن فوتبول یاریزان و حسکرین فوتبول تیده پشدار دبن. وکو یاریگه که پیشکتی اف یاریگه تیمین تمن بچوک و جوان و تمن مزن لخواه دگره. أنا القلمة جمع دوري ليغا هي ختيارة مجني ختيارة أو بالأحرى عمالقة ده فريقش كامبين حموية كامبين دوري ليغا وتصنيفه وبراسيا بركيف خوشن وأف لاعبن بعمر مظن هنا مثلا إيجو زوفا ناليستنا نهاية تبع رياضات كنت شكل كي باشا وهم وصحية يجي براستيج وقال لك نخش رياضة جمع قال لك بيج هارد كن یاریزانن یاریگه جی کیف خوشیا خواه به درفته در براندن. هر وها کسین لوان یاریان جی تماشا دکن وکو بهن ودانکی افچالکی بناف کرن. براستی از وکو یاریزانک بری سوریا من چند نادین سوری ده من لعب كردين وك نادي جهاد القامشلو وك نادي جيش الشامي برام از هداف الدوري السوري بوم من الشباب صالح 2011 الشامي از هداف دوري بوم از هذا كردستان جي متخصص تجربه ديجي تجربه فنابريه ديجي براسي تزاني هر انه تجربه فنابريه پر زحمت نجي انه والله الفيدري الكامبي براسي اف يارجش مر شكرنا وام جاراتنا فيدري وام بهدوره دلهيزن كسين كوت خيمات ثاني حالك اول مكان حالك جارنا نفسي ثاني تعقيد مرشد بشكل سنه خوش بشكل سي بعمر مظن بثاني او بوج في جدلا حدائقي واي ترفيه تفكر ايبار امي ورنا فيديو 9 ساعات وخامل فيديو من وقت خامل بورين ثاني وقتك كيف خوشي هولدانا وان پنابرا کوجیان بشوی کی نورمال بری و ببن بریا گهدانه بورزش و یاری توپی تکزیه لسرکسایت یوان دکه و هم تکزیه دکه کوجیان خوشه و خوشتر دبه کو تو چالاکی نین پاش که کرن و گهدانه که باش جواره وره تابین کرن. ادلین قاسم آر